Muretheria Omero TV kerigira uri na kagita gakega ire tariki 28 mweri-ini Joina mwaka-ini jwa 2026 reke nkugwate ugeni kirinteto chietu ni ukambita Kathure wa Mburugu tukiambiria na nteto chetu ni gutwika munene wa Nthiguru William Ruto na ruguriri irasi biero ruterero Raila Odinga Educational Center Kibra aria kiaria kiri muchemano jo Rais Ruto na ugeto bichia wene kuchitaniria mono kiri gutigira sekta ya kithomo igukira ukurukira kuandika arimu baba inge na wakibwa irasi bibinge nikagita kinyamenerete ruterero regani na thirikari nontobo miario yao ya irumi ni riboti ya Mwende Olaiboni. Tukujerwa Rais William Ruto na kinyete sukuru ya Raila Odinga Kibra Nairobi na nikenda kurura irasi kathomba bila byamberete wako ni wari Prime Minister mututigi Raila Odinga na Ruto athirikiria arakiaria wete thirikari yawe nikite kithomo mustari na yombere na njira kuandika arimu wa mona wa kairasi na nikenda arito batika thinike mathomoni. Leo nimefika hapa kwa sababu hapa tumejenga madarasa mapya 8 na nimekuja kuhandover hizo madarasa ndio watoto wetu wa Raila Education Center wapate mahali ya kusomea na waendelee na masomo yao. Elimu tutahakikisha inafikia watoto wetu wote. Tumeajiri walimu 1,100. Tutaajiri wengine 20,000 mwaka huu. Ndio tuhakikishe hakuna mtoto wa Kenya anaenda shule anakosa mwalimu. Niliwaeleza tutajenga madarasa zaidi. Tumejenga madarasa 23,000 8 ya Raila Education Center hapa. Wakati tunajenga madarasa ya CDF, pia nitaongeza pesa ya national government ya kuongeza madarasa hapa Nairobi. Nkulukikire mubango yo kuagirithia city ya Nairobi Ruto ariwa ninawaeleza watu wa Nairobi, as I made a commitment, nimekubaliana na county government, nimekubaliana na governor wenu na MCS wote pamoja na wabunge wetu wa Nairobi ya kwamba Nairobi kwa sababu ni capital city ya Kenya tunawaongezea bilioni 80 kujenga barabara mpya kilomita 260 hapa Nairobi, kuweka mataa mpya 40,000, tuondoe giza, tuweke mwangaza, ndio Nairobi ikuwe kama city ya Kenya. Kufikia mwisho wa mwaka huu, you will have a different city. Bokare amona mbunge wa Kibura Peter Orero amona Raila Junior atongeria baba sokete nkatho cia mwanya kire Rais William Ruto nontubo kwanira iratone bia Raila Odinga. Rais wetu tunakushukuru sana kwa sababu hii mpango imekuwa postponed mara mingi, lakini umehakikisha leo umefika Kibra. Hapa ndio kwa baba, yeye ndiye aliweka mawe hapa kwa hii nyumba na alikuwa afungue, lakini because he is not there, wewe sasa ndio umechukua pali pake. Tukiwa na shida hapa kwa center, wewe ndio tutakuita. Ningependa kusema asante sana Your Excellency and the government of Kenya kutusaidia huku Raila Odinga Center, manake baba aliamini education is a lifeline. Education is what grows people from poverty. Kire siasa Rais William Ruto na theterete thirikari ya broad based akiwa ene ya kuwatanithia Kenya barebo onthe ayukirira bonane rutere ruragani na thirikari onto akua siasa cione cia irumi na itena agenda broad based inayounganisha sisi wote, inayoleta Kenya wa Kenya pamoja. Ndio mimi niliunda serikali nikishirikiana na Raila Amolo Odinga kiongozi wetu aliyetuacha, ya kwamba tutatembea pamoja, tutajenga serikali ya kuunganisha Wakenya wote, tuondoe kisirani ya ukabila, tuondoe chuki, tuondoe ubaguzi, Kenya iungane kwa sababu umoja ni nguvu. Ama mnataka wale watu wa fitina mingi na ukabila mingi watuletee kasheshe hapa? Mimi nimewaeleza wale wanajaribu kushindana na sisi, nimewaeleza
leteni track record yenu, leteni sera yenu na mpango yenu na maono yenu na agenda yenu. Hawa Wakenya wako na akili, watajua nani amefanya kazi, nani hajafanya kazi. Mashindano sio ya matusi, mashindano sio ya ukabila, mashindano sio ya chuki, mashindano sio ya kisirani na kiburi. Mashindano ni ya mpango na sera na agenda na maendeleo ya kubadilisha Kenya yetu. Kiripotera Meru TV Mbitawa Mwende Walaiboni. Na kirima mburaja komboleza motigaire mzee Edwin Arap Koech Davis Chirichir na kinyere ntumwaya kuma kiremonini wa rais Kithure Kindiki akiuria Kenya kuagitio antoba corona Kenya kuboria mataro kenda kugia na umenyo. Kuna watu watatu ambao ni muhimu sana katika dunia hii. Wa kwanza ni mzazi. Wa pili ni mtu wa Mungu. Wa tatu ni mwalimu. Huyu baba yetu ambaye amepumzika, nimesoma hadithi yake, nimesoma wasifu wake, na alikuwa hayo mambo matatu. Alikuwa mzazi, sio tu kwa wale watoto alizaa yeye mwenyewe, lakini kwa watu wengine wengi ambao wanamuita baba. Alikuwa mzazi wao, vile vile alikuwa mtu wa Mungu, vile nimesoma pale ile kazi alifanya katika mambo ya kudhibiti kanisa. Na jambo la tatu, alikuwa mwalimu, alifunza watu wengi mambo mengi ya maisha, ya Ukristo, ya biashara, ya ukulima. Kwa niaba ya familia yangu, mke wangu Joyce na watoto, tunasema pole sana. Mimi nimejua baadhi ya watoto wa mzee kwa njia ya kibinafsi, nikianza na ndugu yangu Davis, waziri wetu wa uchukuzi na mawasiliano, ambaye Davis tumetoka naye mbali sana. Tumefanya kazi nyingi sana pamoja, tukisaidia rais hata kabla hajakuwa rais. Tumekuwa na Davis katika kazi ngumu, na tumekuwa mpaka Chebangu, ile kanisa ya Chebangu tumekuwa hapa na Davis, tumekuwa nyumbani. Nimejua Davis na mke wake Daktari Betty. Nimejua sikuwa nimejua huyu dada yetu huyu Angela daktari, lakini nilijua mume wake Profesa Wilfred Lesan ambaye tulikuwa naye Senate pamoja. Nimejua Ruben ambaye amekuwa commissioner wa ile commission ambaye ni utumishi wa umma. So nimekuwa na bahati, nimejua baadhi ya watoto wa mzee na wamekuwa marafiki wangu wa dhati, marafiki wa karibu. Na nilikutana na mzee hata siku ile tuliapishwa kuwa mawaziri, mimi na Davis. Davis siku hiyo akiapishwa kama waziri wa Kawi, na mimi nikiapishwa kama waziri wa usalama wa taifa. Tulikutana na mzee. That time he was 90 years old. And he was looking very strong. So nimeuliza Davis, ile picha ya mzee pale ilipigwa akiwa 40 ama 45? Akaniambia hapana, hiyo picha imepigwa mzee akiwa 90. Just 3 years ago. Waombelezaji wenzangu, mkiangalia hiyo picha inakaa kama ya mzee wa 90 years. Look at that blazer. Angalia hiyo Godfather. Ni vile tuko katika maombolezi kwa sababu tumepoteza mzazi. Ningesema ukiangalia huyo mzee ni fire.
Sinoma sana. Daddy looks 40 by the grace of God. Alijiweka vizuri, aliweka nidhamu, hakuharibu maisha yake na mambo mengi ambayo yanatusumbua siku hizi. And this is a challenge for all of us who are looking older than our time, to learn from the good example of our dad. Kwa hivyo niseme tu pole mama Rachel ambaye ni mke wa mzee, rafiki yake, ni mpenzi wake na mama yetu. Nasema pole mami. Na wale wengine, our brothers and sisters, we are sorry. Grandchildren, great grandchildren, we are very sorry. Na bohare bairi baria bare bagota sukuru kumania na gikuo kia ng'ina wao nibatetheretio gucoka kuthoma kairi kiri sukuru ya primary ya Gatunga. Kuringana na ripoti ya na baba betheretio bagikara na jojo wao nyuma yethe mureri kuingirwa na ethe wa muciari kugwatwa ni wathe. Anto ni bora boibanyiretie bobo nene aranandi bakuri anto endi wega kuigwa bakibao tethio na njire kubakira gonto gwa gukara. Ripoti ya Ndagara Waiguna. Ana bambirite gucoka cukuru kiumia-inĩ gĩkĩ kumania na rũtha bararĩ naru mathakambũro rĩmwe kũrũmũkũrũ kuma Gatunga arĩ na gĩntũ gĩokenera nyuma ya tũcũcũ twake twĩrĩ tũrĩa twana twarĩ gũtetherio kwĩra cukuru ya primary ya Gatunga nĩ chief officer wa gĩthomo Obunde no ntwĩre mwĩti mũno kuma kĩrĩ thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi. Ara na baba batere cukuru barambĩrĩria kũthiũrũrũka thoko-inĩ ya Marimanti nyuma ya ng'ina wao gũkua nethe ũrĩa bakaraga nĩwe kũgwatwa nethe wa mũciari gũtuĩkotie babombĩra no ntwatwĩre na magwathe emunde tuyite agakureta rwana rurakaraga street-ini cia Marimanti cukuru ya Gatunga primary kendo rungana na rwarungi rumba kuthoma mbuga kithomo kikatiba yetu article 52 tugaga free and compulsory kana ikiamana na ikarasima kuma gina kwire batakinya cukuru gina na mianka yiri akwite na batakinya cukuru batere pauta batu chwa mkana kago bathi kanyweni bathi batakairi baja kairi ngina na uragirwe na ethiorongĩ no atungata no athaikwa. Mwarimu munene wa cukuru ĩno Bwana Salesio Meni akiuga na baingi bonekaga guta cukuru no ntobokoga bia kuria onto bwetherete bokinyeria macukuru ntere ino mbere cukuru cietu cia Avan Gatunga Rwatha Marimanti tuna thina yana beto guta cukuru especially akwena ndrot cukuru ya ciona katakasi na inya cia abaniria lakini ciona baba ingi bena thina nto aciari bao so cia uria utena supply kuma bwanja wakwe kuma muno na bagata. I remember last time kuleana sabuchibwa engana na bwa batete cukuru kuma cukuru eno tanto taba watani baadhi onto augie baadhi baugie baadhi baulio bali batena ya kule ko wende ku aciari ba yucia kanya kumenyerana babarete cukuru bathoma onto thina inu ikaru to ikothomithia mwete mono agetambeto mwingi gutigeri bakuringa ripoti kagita karaba komarana na batoko thima cukuru nonto ana kurega kuthoma gukareta gwenyange maturani ndenda kuria administration etongoretu chibu sabuchibu wanda administrator betu CHPs ukaya kuwa nui kana konthe katete cukuru kaumete cukuru nonto gwagitume kemwe kana kia kingi na Tharaka Nithi geria kuripoti obicini bwetu bwa wanda administrator kana obicini bwakwa kathwana kana aro kambona ukamberecha kana gaku kendo tuyukia mibango yo gachokia cukuru kendo komba kuthoma nonto tukegwa twina rwana ruguta cukuru ruingi cukuru cietu mbere ni kanyi ari to muno na kwithirwo kwina mantu mathuku muno ndene mugongo kwithirwo kwina amba baingi muno na aciari banini kana bara twitaga underage banini muno nonto twana tutu twari tukirara abantu onthe tukirara na tungitho tumto turume no tumbe kwinyangwa amonogu ana baba batikwana gonto kwe wako mama wana kinyacho wa nyombere ni oke kuomoka ana baba tina oraro kwa welwisha wonde ana baba kawata bantu ba mama bakiro kanyomba ba mama ya uko yowe bageria kuona njirere yombotetheka inyano uya na tugua na ubatina ngocha wekira mwekoro yo madatariganire gucokia nkatho nonto bakuririkana gutethwa na baba bacoka cukuru rwani ndetire cukuru rwetigirwe bia kuria birio na bia kunywa ntie kaba kauma cukuru kaire ngaja kabatethia bathome na bariki kuma gecigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV ria tukambita Ndagara Waiguna.
na kukongene guteka kariba ametho tigania centro ni boretwo kurumira watho bwega aria ni kuringana na munini wa Chibo itura riu uria horetie mbeu mbithi gutigira batira chitonithia kiremetigo enthuku. Adams Muturia wa The Ranger ni wothuranirite riboti iyo. Eita wanjenzi tareto koria iboko ile environment breakari it is not conducive tikiriana betu achiari betu ana barato korera katubarere boboya twebone lakia makosa nimbi twebaira makosa ni makosa na weya ne weya na twebone lakia kithomo nikyo kitumite tuitake kiambesha chiuchunuka kwi nyinge na tukana murungu boboya no tubabu ana beto jenzi bali Nairobi barato ikire chukuru cha TVET a universities ana beto to baireni that kwendera we jenzi tio mwisho yonde kinya kwendera neon generation era pa weta zend utelle tainge mbere zend bari wani bo mwisho ana beto ba jenzi to baritana itore ya chiari nikenda tukenda twina muongo yoro uyo bukareka baika kibara mbere budoki bukareka baika sheria nyuma alaba baitangulia ana beto banjenizi tiba kuriria achiari beto kana be achiari beto barira renge ana beto banjenzi baritono the way to goal eita neria the current government ba deke na baitaniye betere dirikare tengwerere batire kachokya kato ntubwa development ya medo sublocation antora yeto ni ukora ntora yeto tuina infrastructure za barabara inje apio ntora chieto kuina national project ya electricity twailia side ya asabu unit yeta wamuke ibambererie ale muno twailia eworo office ya mheshimiwa niratumite transformer ya assistant chiefs camp atoko wane maendeleo ya maingene ntora chieto twailia barabara chieto chiere maram very well the development dene ya society yetu ne bwana tubwa idare mobibi onde biyete de kai idare mobi bitime ana beto bai tayari de kai idare mobi barabara bitume ana beto pamenye barabara chinje ate chia kueta kuia barabara inje ate chia weta kuira ng'ombe ya motori wawe barabara inje ate chia otoma biashara chieto chiumishwa ni ana beto barato korera na njira yagirite barabara chieto kana stima irato kureterwa te chia otoma chireta terrorist in our area of jurisdiction ameto salama na kuira ameto terari salama na ito akondemere insecurity na mbinu chionde na ile to sawa na tunashukuru Mungu ni kwa sababu ya hayo anabeto barabara holiday achiari beto tubamenyereni ari muiba munekere baisa sawa anabeto bare baisa sawa anabeto bandaka bwanekero baisa sawa etezaponi muchiari kwa ishwa that mwana okuwa chokera mwalimu ari salama salamini wetera chibo ya okwatia korera mwana oku akwatia koritana mwana oku discipline etakanisene ensure mwana oku awetakanisene ensure mwana oku are mochie the right hour ensure mwana oku na utethia olende na assignment era batere kubithia na ntora yetu yakora na muongo yetu yakora na urakwagirite kongeina kune guteka waziri munene Musalia Mudavadi na ugete ate gukenera uria thiri igutumika mono kuthondeka mbeca antu agutethia antu ni aria akiaria augite kwithirwa kuthiria ndoa nthigurune ni ambirite gutumika irita biashara ni urotuthuranirite riboti ni mutugi wa Kiambi. We are currently confronted with a dual challenge to the mediation landscape in the Horn of Africa. Kiarekire muchemano joitete na mbere jo akimanthiguru iguru ya mirandi ya wite na mbere na njira ya kureta urumwe gatigati ka manthiguru munene wa mawaziri Musalia Mudavadi na amenerete kuongereka kwa mitaratara kwereka ya kureta urumwe gatigati ka nthiguru igukujira nkuchanio akiuga mutaratara jo ni jo anjirite gwitirwa na njira yagirite baingi bakimethia biashara na kuremwo kinyania mortoro jora jubwirite. I want to agree that some scholars now in diplomacy are saying that peace has been privatized, perhaps even commercialized,
because it's about transactions. It's no longer about humanity. It's no longer about lives. So we ask ourselves, when you go to mediation, are you going there as a business negotiator? Are you going there as an arbitrator of transactions? Or are you going there genuinely as a mediator to see peace in the countries that are facing conflict? Kuringana na Mudavadi, mitaratara tumairwa n'inthi cia Afrika nibwirite gwikirwa nene n'inthi uru cia Ruraya na Ngeretha. The people who tend to discredit, and I deliberately use that word, discredit our own African institutions is Africans themselves. You have the African Union. They make propositions, reasonable propositions. They put them on the table. You refuse to look at them. You refuse to understand them. The same proposition is taken by a friend or a country of the continent. They call you to their capitals. They give you the same thing you refused to appreciate when it was given to you by the African Union or by IGAD. You then sign the same document that you refused to sign when it was offered to you by your own institution. So who really then is undermining the mediation process on the continent? Niyo ndogite ne bakwamukira uteithio bwa nthiguru iji indi batitikiria muoroto jwao kwebaebwa. We value and welcome the support of international partners. However, such support should remain complementary and supplementary and not foundational. While acknowledging with appreciation the contributions of external actors in regional peace initiatives, these efforts should be mainstreamed into Africa-led mechanisms. Safeguarding the integrity of Africa-led mediation requires ensuring that external engagements are aligned with and advances our collective objectives. Kiripotera Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Katonekanya gakunogoka hindi nchokeretie na ntutu inge kathumba ukebia mitambo. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Karibu
Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo, ututembelee katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Pix Hotel Nanyuki nitwimo chijomeshemo yonthe kenera nyomba chetu cha kurara kuma kiwango kia standard, Spiria na executive. Kirimi chemani ya kibiashara turi na modern conference hall iliyobitethiraga mushamo na litingoge beotea gukwa kiririkano kia ndionga yaku Pix. Aja Pix Hotel nkero ikwena iriole gataria thambira na rojirole na karutera ukenero tungata spa, sauna, steam bath, manicure, pedicure na kamasanji kama arerete ukiebera stress. Turina outdoor training, rope courses, 88 meters zipline, hiking na forest camping. Mwago Jojunde jukirikidhwa ni udhongi bwa Mount Kenya, The Aberdares na Lodaiga Hills. Pix Hotel Nanyuki, 33 kilometers kuma Nanyuki town, barabara ya Nanyuki kuerekera Meru. Haranile natwi kukurokera 0711-969-690 na keri website ni www.pixhotels.co.ke na ukamenya kongo getu katika ridhira mushamo. Pix Hotel Nanyuki, beauty and taste with nature. So nice, it's home away from home, beauty and taste with nature. Pix Hotel. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuk na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka.
tubagwetana mbere na kurumira nteto cia Meru TV kiringi nacio iria tukuthuranirite na gutwika iri njira imwe ya gukiria wa biambe ombithi Nyaki East muno kiri mantu jo chethi wa mibira James Munene uria ukuromba gitike MCA Nyaki East na baringete Njeki na kubagurira into Kathumba akiugari na werigiro ye wa biambe ombithi bikabatetheria kugunika na mbesha. Ni ripoti banganitwo ni MC Mwitonga. James Munene Timothy uria ukumereria giti kia Nyaki East matano mbite kuonania gwita na mbere nkuruki aria airitaniritie gutethia antu babethi na gukuria talent ciao akiugaga no mwaka bakomba kwithirwo baikara bwega itukuomba kunyia umaramari kiri society tukuomba kunyia ari pregnancies kiri society kenda ana betu bari bomba kuthoma bomba kwithura bero mondero cirujo twithwa twina atongeria jamaa thakome imugweta mono ura we Chief Justice yo Kenya agwathirite gitikira kinene thirikari nere twinio nenya batu no twita Chief Justice yariko aja ene na rega tuweje kiri objective wira nene ekuthikira ground batu tutura kuthikira ground twetete kunde no twitwambiririe giaki tweta kia Muitari tweta Ronyange tweta Perikene tweta Gachuga na arua tureaja in the next 3 weeks tukethwa twenka bone na tukathithia finals cietu na arakia Muitari kenda oso tumba kurugura the new sub county headquarters na ituthikirite bora bunene thina era nene twinio ni barabara Nyaki East. Marietu ambita wa Collins Murimi kana mwakilishi kijana uria kugombea utongeria bwa MP North Imenti constituency. Mbere muno na arua mbere my colleague Mheshimiwa James Munene iboyega muno no tugwa kumba ukiguna vijana through njire kwa honest talent yao na through mubira jojo James ombete ugita Mheshimiwa James na ombete ojo sustain gitari nene muno na thai nkuitikia nitete uthiria mwaka na no enderete kuguna talent cia vijana mubira itumbite kuona vijana aswa Nyaki East bakiomba kwithira bakia busy na inya bakiomba kwithira bakiebera the evil na ill siria tukwithira tukiona ki society chetu ko kumana nabo ambuge kairi boyega muno ki James na mbuge ja kijana ndi mustari jo ambere ku support na kuguna talent vijana nonto for a while now thirikari nene kana national government niombete kwithira ikitiga vijana nyuma muno kuraja muno igitari onde tuona thirikari nene eja jore ejere atwira vijana twatonya thirikari ine indi tutonyithagia thirikari ine ikeje atwira vijana yatwangugi indi utingugi tweja ikatwira vijana yaguna talent chetu lakini utiro tuona thirikari nene ejete programs che sustainable che akombo ukuria talent chetu na vijana chetu mbeje ojo mbuge ojo nontu narwa twikarirwara na itwejete kuona maubatu jare antu bakarirwara bejere kuona tukeja kuga ibonere horia mutanga ngonere ngari ine mwaki inkwitikinya butingana nontu barabara cia naja ithuki muno na Mheshimiwa wetu airaimu na ugite we barabara cia we ni ithatu North Imenti na ati utara barabara eje yetu kuma inkanga tirie mwanko kinye karirwara connect mwanka giaki is not counting that jabarabara yewe Mheshimiwa Raim anko educate na arua in as much as county na mandate class D and D over through Roads Act we na mandate lobby through agencies ria twina cio kena kura barabara ikaomba kwithira iki upgradewa na ikaomba kwithira ikitamakwa ombete wa Musamarira umita kia Muitari ndio mwe uro supporta James Munene kirimi sebeji arakunde arethirwa ari twithwa turio na ari gukani na changamoto nyingi muno muno nontu barabara yani kugerete kuja mapema muno kia tukinya Kenya thaira kurabati kukinya thaithatu lakini njira ni thuki antu bakarirora muti kuma bonde baba saurite na giaki ni bainyire tu barabara muno igukona ni ote maendeleo jareo jetete na bwega na ndi James Munene imuntu rorotete kiroto Nyaki East tekari na aje ugagati na kuthithia kejire njirene ari ungite yo ntwari ungite ona njiro ri thuki athugania gethro thugani ankaromba gitike nteteria antu ngabakinyie kinya ringi jora buje Nyaki baki na tura kuga athondeka nthiguru antu ba mukararia lakini athondeka nthiguru na ithio tugwirairwo na no timutongeria ungi weja ne yoju Munene ikyo kiroto kirarotere au akathike baki athithirwa mwitikiria kwa mwitikiria ta mwimwe ejira bo mwethia mubunge
na inya korini ukwenda gite kia mubunge kinya na thiurungite kone within ko ni awu kinya wanene raimu agwita tamu 15 na bo ategero tengo iti Nyaki East utengo geiriti ko bakagwatanira na James Munene bomba gwitira antu banyaki East ngoge na North Imenti yonde na jau ni jonda kia kuthirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga ngiripotera Meru TV. Kiringe na chene guteka Felicity Nkirote Berere ore okoromba giteke mubunge aja county ya Meru na urete thirikari kurekeria mbeca cia capitation na mpwe gutigira kithomo ni gigweta bwega kagita ka sukuru ikurugurwa kurukina urete thirikari gutonyera na kuthiria thinere kuonana na arimu ba JSS riboti thuranirito ni Mutugi wa Kiambi. Ondera na chukuru chanjerite guchokera kiretamu ya ijiri asheri na bone baitete uge bwawe gore ya gwita kwa ngarame ya kithomo aja nthigurune Deito kuigwa tunogi mono no ntobwa kwethwa yangire ditani na barimu bakuga bagome na na betu itobeterete tubaikia mbere botu tusugurikira thirikari tena batana atwe gento kira bena kyo gekenana ikampeni cia bena cio moto no bakomwa promises na be mo promises ira baugere bate koingia no ntoi baugete free primary and secondary education is compulsory na ndito kurigara ni onto tote kuona mwana ate kumenyerwa gikithomo mwana ate kwewa capitation manto jara jenderete au jo tomakia arimu aba kugoma ana tukura maikia cukuru bajojo tukura maikothomithia rojo bageta ote bakambara barojo mukai kathirikari kwenda tuthukiria na beto bonthe buru na bae na mbeca kweli bae na mogoti jetu bae na bionthe bietu ende ana bage mbachari ana bage kithomo gikiaga bakauga ndegoro ne bugi ndegoro ke bugi anto bate bugi ni unto Felicity Nkirote Berere murwiri gite kia mubungu wa Mwekuru aja kaunti ya Meru arombete thirikari kurekeria kigena kia mashukuru kiretamu ya ijiri kuona sheri bate kuinyirika. Nito ku request Education Committee ya Parliament amwe na Ministry of Education yahakikishe ni ku release capitation on time kenda ana bakinya skuru batika atwike stranded nontu abakwitha arimu batiumba gukarana na skuru so ito ku request mbeca bitwike released on time ito ku request arimu bara twedro bakandikwa kinyabo bandikwe kenda ana beta skuru bethra bena arimu bako baritana mwana narirwa capitation na manto jau jange na thithu kilogo mukira twerike ka free and compulsory iko tukwenda kuona ni kwenda kuga ndeja mutiari nkuruki ne bona ni tio gwabwa kumana na mogomojo arimu banje JSS jura jutonyete ntuko ya ijiri thirikari no mwanketegera education system wetu kenda na betu bethra bena kithomo kiti interrupted thirikari ni chugurike eke thithia jange yothe ne chugurikire mwarimu nonto kuthiria kithomo ikuthiria mugongo nonto te mwana ogokira kaire bikabia bionthe bikaamba bonthe nonto bate omba kuthoma tukuromba thirikari ne chugurikia arimu kenda na beta skuru batikana nonto thai to tarajiana no bete bagachokua kyo no thimenti la imdaundi mantone jare ari na ndija gokia biara biere akiuga tutamu na ntio mu challenging kiugo no to batwe tote kwenda kuigwa tutamu kana one term nege no to bako thithio au na bae na mbeca cietu ende iba kuona cia kuburuka na ndege na iguru iba kuona mbeca cia gweta kunenkanira cia kuganga cha bota ngambi no te bia ba uchabota bachapota ndo batatu nio kenye uchapotwa nande twauga kethi atio one term na turinge tereso ekangana Berere hamwe na bubu na arombete atongere ba matura kugwatana na kuona gute morito gutigwa njatire ta shukuru akiromba na bo asheri kujokia matagare ja kumenyera na bao kwebana na mauja kuriyo Jonkwa uga it takes a village to bring up a child so batu as a village tatu atikikishe ati anabeto bonde bantura weno na mwanoreta school ntuko cionde iroka mwana ntuko yire ithatu atireta school ciori na mwana u aretere Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbaita Mutugi wa Kiambi. Kiringe na chini gutwika nyuma ya Meru TV na Thiri FM kumurika rugono kana batu bwa Jocelyn Mwendwa uria withiritwe
akirira nonto bakoremo gucoka cukuru nandi uria ukumenyekana ta Joel Marete netetheretie muno kiri kumutetheria kumucokia cukuru. Riboti ithuranirito ni Patrick Wastera. Nyuma ya Meru TV na Thire FM kwithira ikimurika mo batu janjo Sereni Mwendwa uria ni muritwa wa Nkwene Girls nandi ituria ndeko ni ithirite rigikunika muchijwao ni nyuma yao kwithira bakigenero ni JM Marete uria ukoromba gitikia bunge igicigo bunge gya Centrimenti na gutigira kiroto kya mwari uyu ugi gucoka moyo kairi Paki mugwata ugeni atori bantere ni bethirite bagicokia nkatho kiri Joel Marete Tiomwita ndi muturi onjeje atujite aja narua nonto ba Marete gukinya njeje nonto bagutegera kana gaka getu chakonja Siri Mwendwa kenda kompa gucoka skuru nonto bathine ri njeje nyina thaici kibaruga ni ari na nyaba boe getaga tugo cwa kibaru gwara gakionera kenda no nyaga kura kioneka nontu nya kura kuwa irina thaici na ndi kuringana ora usumi buthuki mantu jonte jangara tene guru nandi itugucokeria Marete nkatho nontu bakumba gukinya njeje nontu ajumbe bangi tubonaga mathikone no beja kuga uria bakathithiria antu no beja kwaria nandi gatukwira Marete ni bwega nontu bagukinya njeje na itukumwacua kura cionthe ciketha ciawe marita bitagwa Pastor Cyrus Gichunge nguru Kimbonoki ngaigua gucokeria NJM Marete nkatho nontu mono bakuona mantu jaria antu bara beno batu akabajukiria ndaike ici nandi mbere ibwega nontu bwa gutujukiria mwana uyu nontu mwana uyu no mume mono ibwega Marete nontu nuonete mwana uyu ikobui mono weja kumutethia watonya nje itetegete no bara baingi bategana ala kwina utonga Newton Mongera mukaliontora eze kidaro kishon oni gakojokia kanya kagucokeria yekatho nonto bagwikinye ture rire nari kwina thina iu akurukira njirene aguciumia mono akinyanja oni asinde agency yankuga agency wenzangu bara bakuga tuko kandi tutegera kwina umithio nkomenya uketho ina nkroje wono tonya gitine ugatuthithia mantu kurigarania na mantu manene utiturekaniria ntumwa kiri yatongeria bangi bara bethirite bakiriririo tongeria nayo yatumanwa ugwe nje Marete twigutuma kiri sitibiriri na kiri rinturi ubere itukiriro kiria kinaja na twina thine nene no timba atongeria batonaga itu batugwate njara nuntu atwatejaniriirwe tana bantigwa yakwa ithuma kena ronture je kiza Centrimenti na JM Marete twagutuma kiri atongeria betu jabiriri mwire itukumwendaja na rinturi na kinya womba tukinyire kinya kachagua muri tukumwendaja utethio kiri mwana uju na kinya aronyina ibakwenda utethio bwao abatethio nuntu kinya atongeria betu MCA tutio mwana MP tutio mwana na ndi twamutuma kiribo etabakinyirie ntumweu na baigua tugacokia nkatho kiribo daubere atiri Marete atongeria bonde ba DCP itukubenda area eje nikende nyabo bakarimiro ore miraba menye itutejaniriitwe kama Jocelyn Mwendwa nawe naremi kwitha gikeno kiawe na kwira agicokia nkatho ande nakio bethara ko ya pilot punto physics yo betha pendete muno ninya bathabu mbona nkigenda punto nande unike physics ya sabitira betha pendete alambe one time alambe one time na no nekino tutukuga one time ithe nera turira Kenya Kenya utegintu gigwita mbere mantu jonde nve kurira onde ote no gote kurirwa ana cukuru abakurira George ore ana ndi twejete gutetheria no nto bakwaga school fees no nto bakwithora bate kumba thirikari ite kumba baretera capitation yere turao igitara Kibaki igitara Uhuru ndira urira number 2 tukamaka muno turi antu ba Centrimenti wetu te barabara te kithomo te cukuru
utikio tukumba kwithwa twithithairwe twi antu ba settlement na peri system bill na wono urungi na DCP no gochwa women ref so ntomwe wa ntoma kwawe nkambekinya na ruogoro bakethwa bena thimũ ĩu bonthe mbere aja kwendeka ũteithio bwambĩra kana kamwe ke form 1 na ikaremeri ubange baire ba university na bonthe baremeri na onge form 4 na ethe na remeri na nĩ twana tũmĩ akuma ntere na kiri rugono rwa mwanya rwa kumenya mitire na untoire bwa atharaka ni batite untoire bwa mono iria betaga ire ria gwetwa gutiwa wetikiritwe gutonya ko utheri utitikiritwe gutonya ko utheri tongeretwe ni akoro baria bari na gitio murithi wa ba ni gutwira rugono ru Rurijo ruru rwa atharaka ni bethagirwo bena into biria bekirite muno aria baijinio murungu aturaga kana aria betikitie antu au kwina murungu kana ni gikaro kia murungu kiria baijikene na kana kiria bagita iri ni antu aria gutengi kana aria bathuganagia bakamenya ati aja murungu no ethirwa gikaragao kana gitaira mugichiawe kana kirikireni kiawe na nio betaga iri na antu batharaka batitindanagia na gikaro kiu gutumba kubethira baria antu ni awu kienyeji utheri ou iu ni nkwaga ya imwe ira cithagirwo cindene ya kitharaka amwe na kwithwa bena nkwaga ingi inyingi muno ira bethirwo bathingatite kinya na arua turi itaumu kwa kiribo tukuya na arua gatutonye kiri nkwaga ya imwe iria cibethagirwo bena cio jaira baijike ni muno ja Kirimu ni nkwaga ya imwe cia kitharaka iria antu batharaka betikitie na njira nene muno na bari ugua na kio ntukwira kia gwetwa Kirimu gitionagwa gituraga rujine kuringana ngano tukumenyithwa ni akariba batharaka ati Kirimu aturaga ndene ya rujine na ni rujine rwa rwijikene jatagana rura turije na njira rengi na rivatana macemanio ni jarujo rwa tagana na jakathita aria jacemaniritie ndene ya marimanti aja nio Kirimu aturaga agaturi witagwa Kibuka murora witagwa na thomi Tana River lakini na tuchitwita Tana River tuchwita thagana ire ndeni ya rura witagwa Kibuka imuro wina miraini mugwanja ira twita kitharaka mithira ya ruji mithira mugwanja uyu murora witagwa Kibuka no rina ndie nene na ikukirimo gikaraga bantu aga gwetwa Kibuka tika Kibuka ri muro irietwa ria muntu etagwa Kibuka rirajire atura ku iro ya chenchirwe atwa gwetwa Kibuka yetagwa thagana atonyire rujene na kwenda gwake uri muthuro gwake ikurema igukaranira na antu na tika antu bamwona agitonya rujeni riratonyire rujeni akabanga utana na umagira gatana na antu batamwonaga na uthio kegwa na nkururo na untu kwa njai mweri wena na gwakinya na umagira nja agatana ri bake tabura tharaka nio yatana bago na riu atonyire rujine atonyete wenga kana atonyire na bake na mburi ciake ichi atonyire na rujeni
na antu barona agitonya kana atonya antu batona agitonya nontu ti muntu gwerekaga no muthemba riku babi bore antu bataraka buthwanagia kibuka ni muntu kana buthwania no muthemba na ti gututhuganagia muntu ke monekere tuone muntu lakini ke mathithio itware mai kumenyi muntu a muthemba riku kengo gutwekanire kiagatemire gupointwanire anto bauma ntora begwa uthi bayete uthini utie gintu bakona na baria baga gintu baraithĩria na gũkuthwa bakegwa irũjĩni antu bakuthĩra utie no tie gintu kuona ikiatemire bauga gũkũnire nontu bayaga uko bayete gutanithia kana bayete njaini bationa gintu endi bakwegwa antu bakina na njainu kana uthi ticha umagira ikathibwa ntora na ara ikiuthaga endi tithongira muchwa muntu ende othikeretie na mato no kwegwa na uthi enu no kenda kumira gwona utie gintu kona muntu na kuere kana no aturaga muntu ke bokenda mire na roje atakua na re Murungu atharaka kuringana na ara atwire au mogo na kumogo ciikoira ekaga icio ciarigaragia antu nike atimaga antu bona batibwane nenwe mantuni ma murutire wa gwira nontu kibukarira akuma nau tunyaye ndama bantu auweta wa kibuka nontu no atwire eta Ntama Kembo akoya naga ntuma wega gwa mburi Ntama Kembo yaurete sairi ino yakamatire kibuka ya muretaga hamwe na mburi ciake na ana bake ndirajiriaga ugo utire muntu wathungagira muci gwake nontu tikema muci gungwa iko na taba kirimo bagwetania kibuka kana taba karani kirimo baretania na kibuka nontu tabia ni imwe tabia cia kirimo tende wakara ugikirumanga igikuigwa no tugo gitikore mama gikaya gikurute nyomba nontu timenya gikija kirima gikauma rũyĩni gĩtie mwanka mũciĩ gwaku gĩkũrute ku gĩkũmerie kĩja gĩgũtaĩkĩre rũyĩni kana kĩarega gũtaĩka kĩgũgaigenda mwanka bagu arute mbori akereke kirimo gĩgũtaĩke ikio wega gwa kirimi kĩameririe muntu athiria ndantugo mũgwanja akĩja gũtaĩkwa na nata umba kugiria makosa na nata umba kugiria kurigeria kirimo gĩtia kũmerie utirigeria kirimo gĩtiga kũmerie kĩra kĩthima ũrigeria kirimo gĩtiga kũmerie ikuria gũkĩgweta ikuria gũgĩchambia ikuĩragia rĩothe ũkathira rũkorwa rwĩtagwa gwĩjĩ ũkathira gwĩjĩ gĩgatiga kwĩgwo kĩnunka gwĩjĩ gĩtie bata nawe tabũrende muntu mũtane kirimo na gĩkajĩra gĩtikũgweta nontu